kason tampilendo siko kenga gemu arabanga lenki sine wujunu fili tampile arufilo okunyinde wakati sonuko arason kankamukanunga ankumbenu ga hotel kana wakati ke dimanso na wato jamani ke no ne madina no ko kesu o tagare ke wakati lenki malin kuna funi golnyalle munsu kafinga kudo ono kunyinde kinyande hotel kanda no su wakati ke dambenso kabaru benu go kitungere lenki onar kun kinyanda gai o tagan bismillah. Merangeme ministri kengani colonel major Ismail Wage adaga kidale novembre kasoke temple aro banenga sino wujunu fili temple aro filonga daga ke nogondi malin television ka kore kengani ORTM nga ken terenteni ida afilangirindi ado golnya nyoku golnya lemu ntimante kunyinonga kusu dangi fale ratrinde tengendi kati colonel Wagenga telenka ke nogondi ada koyi nanti ikunyinero mama nde wakati jamane ni mankenga kenga ni colonel Asim Goita kendo kidali kanda gumu aro surubenu gari nagane siti kudo television ken kata filangunini kidali nogondi sibiti dangi teke nangemu novembre kasoke tamundo kabunga sogoba fana malin kuranugun furo kampintera dutogo kamundi na megeleme nyakandi kemparanda nganuko kama idagaranga dagara bego jakarla debendi ado bukula nogondi serbenu ga togare konkone kempakemati fina sora sunde ke golle kane kendani deberun ko ido jotendo kumpanyana me wurondo ki debuku filiwodi masigi bangenye awo ko idan tanto baka kemperanda nganukuro debuku fili nogondi kudo nakagumu kafi me misire nogondi ni sarianu aru idaga kilu na kenkira kudo indaga dukun kiluya konda dudangoli nya sapa sube go jamani ke nogondi idusu kaba francis demandenga dudan sapa no benu gani onijenga ken kaiti bugu tenenge ko kota novembre kasoke temple aro temple ndo bane sino wujunu fili temple aro filo geli golinyale magongaro malindo irisinaga francira demanden sigindi iro jamane nyimanko naga sasa inamulana serubenu go golini imenura kungani oni jenunga ka yimanko nda ko inanti kelante geme mogosu bawo kelaga rungorni na jamane lemungara me naliti mankangenga oni je ku serundo jamane nyimanko naga la kulon karama konen kara ko inanti woni golen sigindi kasu kurumba tamundo nagatonga kenga geme décembre kasoke bito sikime geli octobre kason tamundo karago sine wujunu fili tamu arotumu I hasani sapa kenga ni sendikanga kenda ko inanti woni golen sigini jamane nyi mankonda amuri maga insigi fina bawo jamane ke go mogobe gerebe kundu ini kitunkini me kudo ina jamane ke bugu ken gereri ifaiga sage nangire kharia do kutira tanjikero kabundike kengani article 39 kia kudo na fokahu itugarunga kambaganu yugo mobili pickup iraken bosu uya alhadike kota lele kurido kuchala naganga akoni nanti urufo kenyi daga na Burkina Faso ya ser Burundi sigindi kilendi do kuri naganta dangene kilometri dantantori ndun dange fale ser burukura mobili ke boshia ne kitira fonu surage ya nandagati mobili ke ya akoni nanti kileke kama wakati su serikali nyanya kama do urufo bose nyanya na serunga wakati su kileke kama kabaru benu ganyo kitungere lenkini kinyanda gai kunya faike o tagara no gumdu ko tatane alla gana dingete